салом шунавандагони азиз, нашри хабареро шумо мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. панҷшанбе 15 октябри 2020 сол аст имрӯз. таҳаввулотҳои охирини тоҷикистону ҷаҳонро аз русия шурӯъ мекунем. сухангӯи президенти русия Дмитрий Песков тасдиқ кард, ки русия кӯмаки молиявиро ба Қирғизистон қатъ кардааст. ҳоло ҳукумат вуҷуд надорад ва мо дар ҷумҳурӣ як лаҳзаи буҳрониро мебинем. аз ин рӯ албатта пеш аз он ки ҳама вазорату сохторҳо ба кор шурӯъ кунанд, таваққуфи муайян маъно дорад, гуфтааст Дмитрий Песков, котиби матбуоти президенти Русия. сухангӯи раисҷумҳури Русия қайд кардааст, ки Москав ҳодисаҳои дар Қирғизистон рӯйдодаро бо диққат назорат мекунад. қаблан хабаргузори РБК бо истинод ба манбаъҳои худ дар бораи қатъи кӯмаки молиявӣ ба Қирғизистон хабар дод. ёдрас мешавем, ки дар Қирғизистон 5 октябр эътирозҳои оммавӣ сар заданд, ки сабаби асосии он эълони натиҷаҳои интихоботи парлумонӣ буд. дар пайи муташаннид шудани вазъ, сарвазири Қирғизистон Қуботбек Боронов, раиси парлумон, чанде аз вазирон ва раисони вилоятҳо ва ҳатто раиси шаҳри Бишкек низ ба истеъфо рафтанд. қисме аз вакилони парлумон Содир Ҷапаровро, ки тарафдоронаш шаби 5 ба 6 октябр аз зиндон раҳо карданд, ба маснади сарвазирӣ пешниҳод карданд, ки баъдан номзадии он аз тарафи президент низ тасдиқ шуд. аммо имрӯз президенти Қирғизистон Сооронбой Жээнбеков аз мақоми худ истеъфо дод. мавзӯи дигар ва хабарҳоро мустақиман идома медиҳем. муовини раиси ҳукумати Федератсияи Русия Марат Хусноллин дар мусоҳиба бо шабакаи телевизионии Россия 24 изҳор доштааст, ки корҳои сохтмонӣ дар иншоотҳои сохташаванда дар тамоми минтақаҳои Русия сабаби пандемияи коронавирус қатъ намешаванд. ба гуфтаи ӯ, дар ҳоли ҳозир мушкилоти асосӣ норасоии захираҳои меҳнатии коргарон аз кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил дар бозори сохтмонии Русия мебошанд. дар натиҷа нархи хизматрасониҳои сохтмонӣ ба болоравӣ шурӯъ карданд, ки ин метавонад ба арзиши сохтмон таъсир расонад, гуфтааст муовини раиси ҳукумати Русия Марат Хусноллин. дар ҳамин ҳол, бинобар афзоиши бемории коронавирус дар баъзе минтақаҳои Русия дар алоҳидагӣ аллакай имкони ҷорӣ кардани маҳдудиятҳои навро баррасӣ мекунанд ва чунин мушкилот ин тадбир метавонад ба муҳоҷирони меҳнатӣ ва зиндагии онҳо таъсири ҷиддии манфӣ расонад. аммо дар ҳоле ки нерӯи кории хориҷӣ ҳамчунон аз талаботи аввалиндараҷа ба ҳисоб мераванд ва дар як қатор минтақаҳо муҳоҷирон метавонанд ба осонӣ кор пайдо кунанд. ҳамин тариқ сатҳи баландтарини шуғли муҳоҷирон дар Калмикия, Камчатка ва Чукотка, округи автономияи Ямало-Ненецк ва вилояти Сахалин аз 80% гузаштааст. дар баробари ин, Москав маъмултарин минтақаи муҳоҷирон боқӣ монда, пас аз он Санкт-Петербург ва вилояти Ленинград, вилояти Москав ва қаламрави Краснодар мебошад. коршиносон ҳушёр медиҳанд, ки аксар муҳоҷирон барои баргаштан ба ватани худ шитоб намекунанд. ҳатто агар кори корхонаҳо боз дошта шаванд, онҳо хароҷоти худро коҳиш медиҳанд, пул ҷамъ мекунанд, аммо дар Русия мемонанд. ҳамзамон ситоди фаврии мубориза бо коронавирус дар Русия гузориш дод, ки онҳо ба фарқ аз буҳрони баҳорӣ дар тирамоҳ марзҳоро нахоҳанд баст ва ҳаракати ҳавопаймоҳоро қатъ намекунанд. тафсили хабарҳои тоҷикистону ҷаҳонро шумо муфассал рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед ва аз Русия ба Тоҷикистон меравем. аз Русия ба Тоҷикистон 50 нафар муаллимони рус барои кор рафтан дар ин бора бунёди Русский мир бо истинод ба маорифи Русия хабар додааст. хабар дода мешавад, ки 50 омӯзгори рус дар 20 минтақаҳои Тоҷикистон ба мактаббачагон аз забони русӣ ва дигар фанҳо таълим медиҳанд. вазорати маорифи Русия ин лоиҳаи башардӯстона ва маърифатиро серталабтарин дар хориҷа номид. ҷуғрофияи он 5 кишварро фаро мегирад. дар байни онҳо на танҳо Тоҷикистон, балки Қирғизистон, Ӯзбекистон, Моғулистон, Ветнам низ шомиланд. қайд карда мешавад, ки ҳатто маҳдудиятҳое, ки ба панҷшавии сирояти коронавирус нигаронида шудаанд, наметавонанд таблиғи онро пешгирӣ кунанд.
در سال خونش جاری معلمان روس در زیاده از 20 مکتب‌های تاجیکستان کار خواهند کرد. علاوه می‌گردد که این معلمان آموزگاران فن‌های ریاضی، جغرافیا، بیولوژی، کیمیا و فیزیک میباشند. این معلمان روس به قسمی از صنف‌های ابتدایی نیز درس میگویند. شناسایی مکتب بچگان خارجی با فرهنگ و عنعنه‌های روسی نیز رسالت مهمی آموزگاران روس خواهد بود. آنها واخوری‌های ایجادی و شب‌های ادبی و آزمون‌های گوناگون موضوعی را تشکیل خواهند کرد. لایحه مذکور در تاجیکستان 3 سال پیش آغاز یافته بود. هر سال معلمان روس با قریب 800 خواننده کار میکنند. با گفته وزیر معارف روسیه سرگئی کراوتسوف، لایحه ثمراناکی خود را اثبات کرده است، خیلی موفق است و دائما توسعه می‌یابد. سال گذشته قرقیزستان و پس از آن ویتنام و مغولستان نیز با لایحه مذکور همراه شدند. نشر خبری را مستقیما میشنوید و نظر نیز به ازبکستان میکنه. از 17 اکتبر کامراهای تجربوی با پیگیری آدمان بینقاب در ولایت فرغانه ازبکستان به کار شروع میکند. مینویسد podrobna.uz. مسئولین مقامات محلی ولایت فرغانه در بین همه منطقه ازبکستان اولین خواهند بود که در آن شهروندانی که در جاهای جمعیتی، نقلیات، دکان‌ها یا کوچه‌های مرکزی به نقاب محافظتی سیر و گشت می‌کنند توسط کامراهای نظارتی ویدیویی ثبت کنند. بعدتر این تجربه در سراسر ازبکستان جاری کرده می شود. طبق اطلاع ریاست کارهای داخلی ولایت فرغانه، ویران کنندگان توسط ثبت عکس و ویدیو با استفاده از تکنولوژی‌های موثر اینواسیونی معین کرده می شوند. در منطقه پایگاه مخصوصی ساخته شده است که شخصیت حقوق ویران کنندگان زود مقرر می گردد. کارمندان مقامات کارهای داخلی و مرکز دولتی بهداشتی سانیتری و اپیدمیولوژی در تهیه پروتکل‌ها درباره حقوق ویرانکنی مأموری و بعداً تعیین جزا کار خواهند برد. حجت به جای استقامت توسط پوچت فرستاده می شود. تفصیل خبرهای تاجیکستان و جهان را مستقیما میشنوید. همایش نوبتی سازمان عهدنامه امنیتی دسته جمعی در مسکو برگزار شده است، گفت کاتب گنرالی سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی استانیسلاف زاس. طبق این فرمان جلسه اعضای سازمان با 2 دکبر تعیین شده است. جلسه نوبتی سران دولت‌های سازمان روز 2 دکبر در مسکو برگزار می شود. گفته می شود در پیام سازمانی مذکور مشخص کرده شده است که روزنامه نشست سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی الکی تهیه شده است. در این زمان کارها برای تصدیق روزنامه جلسه ادامه دارد. استانیسلاف زاس اظهار امیدواری کرده است که شورای امنیتی دسته جمعی را شخصا برگزار کردن امکان پذیر خواهد بود. با گفته او این درست می بود با نظر داشت وضع دشواری که در دایره آن آمادگی به همایش جریان دارد. سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی یک سازمان بین المللی منطقوی می باشد که هدفهایش تحکیم صلح، امنیت و ثبات بین المللی و منطقوی، حمایت دسته جمعانه استقلالیت، تمامیت ارضی و صاحب اختیاری دولت‌های عضو می باشد که دولت‌های اعضا به آن افضلیت‌های سیاسی می‌دهند. سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی 6 کشور را فرا می‌گیرد که اینها روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان را در بر می‌گیرند. دانشجویان خارجی دانشگاه‌های روسیه از کشورهای کشاد که روابط هوایی‌شان با روسیه برقرار گردیده است می‌توانند به روسیه وارد شوند، اما دانشجویان خارجی که روسیه با کشورهای آنها تاکنون پروازهای مستقیم را برقرار نکردند باید تحصیل فاصله‌ای را در وطن خودشان ادامه دهند، گفته است وزیر علم و تحصیلات عالی فدراسیون روسیه والری فالکوف. و از قسمان اصلاح می شود زیرا ما می دانیم که حرکت هوایی و مرزها با یک قطار کشورها باز است، از جمله با قرقیزستان، قزاقستان و بلاروس از 21 سپتامبر، با کره جنوبی از 27 سپتامبر. و اگر دانشجویان خارجی شهروند این کشورها را داشته باشند یا استقامت در این کشورها، آنها البته امکان ورود به روسیه را دارند، علاوه داشته است والری فالکوف در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 1.
از این پیش نیز وزارت علم و تحصیلات عالی روسیه اعلام داشته بود که دانشجویان خارجی کشورهایی که روسیه پروازهای بین المللی مستقیم را با کشورهای آنها برقرار نموده است درس‌ها را فاصلوی آموخته ایستاده‌اند، ولی در این مورد آمار دقیق را وزارت تحصیلات عالی روسیه اعلام نکرده است که چه مقدار دانشجویان خارجی بیرون از روسیه درس‌ها را طریق فاصلوی ادامه داده ایستادند. طبق گفته والیر فالکوف، شماره خیلی زیادی دانشجویان خارجی تابستان در فدراسیون روسیه ماندند و آنها تحصیل را مستقیما ادامه داده ایستادند، زیرا آنها ترک روسیه نکرده تعطیل تابستان را در شهرک‌های دانشگاه‌های خود سپری نموده بودند. خبرهای مفصل آخرین تاجیکستان و جهان را مستقیما شنیدید. سلامت باشید. به شما استراحت با فراغت.